Veseljačenje z mamo Manko. Ker ste vi tako želeli. Naravnost iz razbor na Dolenjskem. Mi imamo na naši kmetiji čist na konc en ribnik, ki ima tako bistro vodo, veste, da se hod mularija polejt kopat noter, In tako je bilo tudi letos, ko sem moža Korla takrat z ajmerjem poslala po paradajz, ki ga imamo zasajenega zdraven ribnika. No in ko se mu je približal, je zaslišal veselo petje in čofotanje. So se mlada lepa dekleta odločila, da se mečkano kopajo, ja. In ko je prišel bližje, so šle punce do vrata v vodo, ker so bile nage, so bile nage, Pa je ena zaupila Korlu, ne gremo ven, dokler ne odidete. Pa je rekel Korl, saj naj sem prišel sem hribniku, da bi gledal vas punčare, kako plavate gole. Tudi ven vas ne podim, kar uživajte. Pa je Korl pogledal ajmar, ki ga je mu v rok pa nadaljeval. Sem pa prišel sem, da nafotram krokodila, ki je v ribniku. Pokrovitelj veseljačenja z mamo Manko je DK Les. Imate hlodovino? Mi imamo dober okus za les in odlične cene. DK Les, posek in odkup brez sekiranja. Več na dkles.si.